the 1930s. Ever since that moment, he wanted to visit the unknown country. В 1970-е, 80-е годы Ричард Фейман и его близкий друг Ральф Лейтон неистово искали и находили редкую информацию о Туве, изучали тувинский язык, основали общество друзей Тувы, благодаря которому было сделано многое для популяризации тувинской культуры за рубежом. Писали письма в СССР, в Туву, в результате которого у них завязалась и переписка с ученым-фольклористом Ондар Кищалаевичем Дарма, ставшая своеобразным диалогом культур в советское время. In 70s and 80s, Richard Feynman and his close friend Ralph Layton were relentlessly seeking knowledge about Tuva. They were learning the language, founded Friends of Tuva, an informal group, thanks to which Tuvan culture has become widely known abroad. They were also writing letters to USSR and Tuva, due to which they started correspondence with folklorist researcher Ondar Kishchalayevich Darama, resulting in a rare dialogue of cultures in Soviet times. К сожалению, мечта Феймана так и не осуществилась, но сама его страсть к Туве передалась близким и друзьям. Ральф Лейтон воплотил в жизнь неосуществленную мечту друга, приехав в Туву в 1988 году, позднее в 1991 году. В память о нем он написал книгу «В Туву, пан или пропал». Unfortunately, Feynman's dream was not to come true. However, his passion towards Tuva has rubbed off on his close ones. Ralph Layton took it upon himself to honor his friend's dream by visiting Tuva in 1988. Later in 1991, he wrote the Tuva Oblast, Richard Feynman's last journey book, in Richard's memory. Уважаемые гости, для приветственного слова приглашается Народный хоймичный Республики Тыва, директор Центра развития тувинской традиционной культуры и ремесел Игорь Кошкендей. Now, a People's Homeji and head of the Tuvan Center, Igor Koshkendey, will address you with welcoming words. Bir günün öndüzüyle gündülük dine İvanovna vaza bolgaş hoçun ulu hömecilerimiz kelgen halcılar vaza Ralf on işte Phoebe demiştim konserlerge sizlerge olsa öğüt getirdiyiz. Bu mındık oncu bayırlancık mındık üyelerde olsam davaga gelip çele bu mındık nomnu olsam jaldır hoçça durgaş çele bu Richard Feynman'ın çele güzelden çele bodu çok da azı duvarımda da azı on olsam bunun şeydir bitmeyin bodalların boza bottandıp birarı ol koncu kuluk üyde dep bodar ben Ralf yaştınkilerge olsa bu yan Doktorla olsun da çok güzel baydı ben. Eyvallah. Yanlıştım o zaman. Hündü yüreğim hönep cazar, hömeyi sakat. Hönü sanım tıngsıdık bir bazalı hömeyi sakat. Bu olganda lavla hömeyi hünü baza bir tavaga jelle onzagay bolgan jar. Çelle o hömeyi değergele bizden niyeti çoğunuzun olsadı ve çoğunun kandı da biçi çaşacı tölden egele juluk nazılık bozam dualar ögeleri iske jedir bolsa hömeyge hamargalık dep odarben. Çünkü dese kaya da jorurga da biçi göstük berge çelle aytıra jüylü derge hömey ozler hömeyleşler bedep. Mincal aytırar borjeje da onu azda kiçi kaya da joraj eskerer. Janıştım olsam Avrupa çıktığında su çıktı çorur piçine yürü isterge olsa tay manga çekpe içtim ondra çorur da bilbeyin. Bunda hömeyi sakadı ispardı onu manga içtin ne kaya bildin ne dersen. Öske jedir hıyşı minimani attırar internetten hop çıktı ne gele şu da varsa yekki vagayan. Jak beyirge olsa olu işi öğrenir de işte ozar değiştin hem doğuzup çela olgaş çede cerine yedergeç Fransa'nın bitçine suğurga çuttay vergen. Fransız aşaktıgan. Ondan sonra olsam bir katta polgıcının hem Evropeyski vizası olsa töner dep bargan tönük balgan ama onu uzattırar değiştin.
Dem ol öğünün ezile bağlanacağınız bırakmadın da cedir vergileceği. Ol viza cedir jergeden uzadı jerge Avrupa'yı. Ol Fransız kişinin cüde kodanlar oyunun bazılarını görüp bakmış. Görgeç. Bu Respublika doğaderge sen juttun joydu. Yede olurgan. Ol Fransızda çoğalan. Ol kişi şu anağal algandır. Men de gana hüngürttüğünü bilir ben. Honger oldum o da Cengiz Plus'tu bilir ben de jegelen. Tu alaştı çirkilcindi. Şu yatkanın ben fanadı ben de. Ana kaygakpan ol diyeceksin. Unduk o da joy diyeceksin. Ama ol canım o da problemi de tıkkı olur durgan. O da sahada da ergen durgan. Vizasın bezin uzattır kaçtın. O da ol kişi ol zal şut ol kank ol çağır julu dokumentlerin. Olla durağın ılık talın edeyim. Düğüs onda yekmedin, ol dokumentler şuttuzu bol ergen. Ana cidden ulu problem ol yekmen gidiyen adan ol jogadan. Basmadı soğugadan. Ana ol doğru hep seni görüp bayarga ol kişiye şut ana şuttucu açtı ergen kömeyi çıktı oturur. Jak koyga olsa kömenin gücü bokura ulu oturur de bana fazla katta patıp kap çoğalas kat duran oldum. Gündüz alcılarga fazla gündüz kömeciler onu jelle bilirsiler. Geçingerde görüp görürsüler. Kandı da kızgar çok kızgar bezin açık bor. Kömeci jige Jak koyga olsa gündüz kömecilerge olsam jelle mundu güçlü kömeyi de mundu kuran jüldü edilip jorur olganlarda lavla moğmazam lavla sizler onam üylesin çıktıyrak başlar töndür kıştarak var bizden de göreden tutunca alaşında kaç kişi vardır biz tıvada 100, 200, 300 minimum şuttu kağıda çangız görüştü çangız bir mundu ulanışkındı kömeyi deyiş kıştap jelle çuptalgıtı töndür nar sakıştı salı bolsa jelle çaspas biz jelle na nitti sayzıral da gelir yöde sallaraldarga ana yanandık bütün bürün akıp var bu dersinge ide geldir ben. Jak böyle olsam artıkça da çoğalayıp ettim. Kömey günü bile bütün delegeyi vaza görüp dur bor. Jelle jetkide jak böyle olsam bütün delegeyinin kömeycilerine kömey günü de tavaştır boza izik bayerine jedirip mında gelgen boza kömeyinin kömeycilerine kündlü ulu kömeycileri iske ulustun kömeycilerine ne o özü çaş salgalları ıska jelle jedi işkilerini güzep jelle amır taybın jelle sagız etkili jelle ojur kaldı Cütküldü, bışık duruştu, gelir yöce, sayzıraldı, güzettir ben. Ne verdinsizler bu güdege kan kadık bollar. Hey arınga gezedek iskip jordun. Süldü, sülde pedik, süzük bışık jorunganı güzeydi ben. Az kekti bollar, bazı arttap kömey günlüğüne izi bayır. Благодарю, Тедрис Игорь Михайлович. Уважаемые зрители, для приветственного слова приглашаем почетного гостя Республики Тыва, автора книги «В Туву пан или пропал» Ральфа Лейтона. Ladies and gentlemen, our honored guest, Ralph Layton, the author of the Tuva Oblast book, will address you with the welcoming words as well. First of all, I would like to recognize in the audience the family of Ondar Dharma, his widow Dagama here, right behind Phoebe. They are very close, and daughter Chachik here. This morning, I was honored to attend the ceremony out at Aldan Bulak. Сегодня мне выпала честь посетить этнокультурный комплекс Алдан-Булак. And I realized something, many things actually, but no time for that. When we were researching about Tuva, there was a book written in 1929 by Otto Mencken-Helfen. Я осознал одну вещь, посещая Алдан-Булак. Была книга, которая написана в 21 году. Repeat, please. Oh, this book was written by Otto Mencken-Helfen, a German explorer. Немецким путешественником 21 года книга. Yeah. And he wrote about
many things in Tuva, but he never said anything about Humei. Он писал о многих вещах в этой книге, о Туве, но он никогда не упоминал в ней про Хомей. His guides were students from the Communist University of the Workers of the East, KUTV. Его коллеги были студентами Коммунистического университета трудящихся Востока, Куби. да. And I think the Humeji knew they better fade away for a little bit when these students are coming out to change everything. Ральф Лейтен считает, что хомяжи знали, когда им нужно спрятаться, когда эти студенты из коммунистического университета приехали. So, with so much cultural changes and repression, the Buddhist lamaseries were destroyed. It is a miracle that Humei has survived. Учитывая такое количество изменений в культуре, в частности в связи с буддизмом, традиционной культурой, это поистине чудо, что Хомей выжил и сохранился. Things got steadily better in the 1950s. In the West, we heard a tune from Moscow that goes dun 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 dun, and it was a hit in the West. Midnight in Moscow. Ситуация улучшилась в 50-е годы. На Западе мы слышали мелодию, и благодаря этому уже узнаем. Да, этот хит. But we did not know that at the same festival there was another singer who won a special award, but only after they looked down his throat to make sure he didn't have an instrument. He was Maxim Dakpai. На этом фестивале выступал человек, которому в итоге заглядывали в горло, чтобы убедиться, что у него не было там инструмента, с помощью которого он издавал звуки. Его имя было Максим Дакпай. And again, in our research, we were able to get a record from Melody, called Melody TV, from Melodia Records, and it had Maxim Dakpai and Orzhak Unashtarov. В ходе наших исследований мы смогли добыть пластинку What's the record? Melody TV. Мелодии Тувы, да, в которых в числе певцов, в которых были Максим Дакпай, Хунаштаров Оржик. Now, the first track was Maxim Dakpai, and the last track was Arpti Sayur Orzhak Unashtarov. Первая песня была Максим Дакпай, а последняя была Артесаир Оржик. You know it. Yeah, do it. So, Humei was coming back, and then Tuva Ensemble, and Zoya Kyrgyz was finding the talent out in the countryside, and the Tuva Ensemble was performing, and we had a great concert in 1988 organized by Zoya Kyrgyz. We were able to hear in Tuva. Зоя Кыргыз в то время искала таланты в сельской местности по Туве, и в 1988 году она организовала им концерт,
где они прослушали Хами. I remember in particular, besides Maxim Munzuk and Karakas Munzuk, they were also singing Ashul Dekeo. Он особенно помнит исполнение мундзуков, которые исполняли Ашу Текео. But Kaigalo Hovalik sang Karira. Кайгал Хавалык назвал это Каргара. Да, он. And he's here, or was here this morning. I got to see him this morning. And then there was a performance by Genyadi Tumat, which took us to another world. His eyes went like this. It was weird, but amazing. You can see how I'm still moved. Также там выступал Геннадий Тумат, во время выступления которого он как будто впал в транс, закатив глаза. Это было настолько трогательно, так задело его душу. So I thought, well, Otto Menkenhelfen, you missed it, dude. Do you say to Richard? To the German explorer, I say to him, you missed it. You missed the big thing. Хэшман, получается, пропустил это чудо, когда был в 1929 году. Yeah, the biggest thing he missed. So, don't believe everything you read. Мораль истории: не верьте всему, что написано в книге. Спасибо большое. Уважаемые зрители, для приветственного слова приглашаем сенатора Российской Федерации, автора перевода книги на русский язык Дину Ивановну Оюн. Ladies and gentlemen, we invite here Dina Oyun, the author of the Russian translation of the book and a senator of the Russian Federation. Ральф, спасибо за такие эмоции. Дорогие хомижи, уважаемые Зоя Кыргызовна, Кайгалол Кимолович, Валерий Кичелович, уважаемая Дагема Аткановна, все, кто сегодня пришел сюда, Игорь Михайлович, спасибо вам за этот день, он начался действительно очень трогательно. Я потом сама все переведу, не переживайте. Он связан... Вот сейчас мы здесь собрались вроде бы в том числе и по поводу этой книги, но действительно горловое пение — это, наверное, то, что сегодня вообще весь день в этом воздухе. И так хорошо, что есть этот праздник, День Хомея, у которого совсем маленькая история, но он застолбил вот это большое достояние Республики Тува, этой земли. И, конечно, Андар Кичелович Дарыма был тем, кто за это очень боролся всегда, за то, что есть какие-то вещи, которые есть у народа, и они должны быть защищены. Конечно, Ральф, в 29 году, это было совсем другое время, 1929 год, когда австрийский ученый Менкенхельфен приехал сюда вместе со студентами, 5 студентов. Салчак Албакарикович Тока, Камова Татьяна, да, там еще, не помню уже все имена. И, наверное, вы правы, тогда как раз он и задает этот вопрос, и рассказывает о них, о том, что все-таки тогда мы, просто вот почему мне очень интересна была эта книга, потому что всегда очень важно понять, кто мы, куда мы идем. И это чаще всего взгляд на нас других людей, потому что сами мы иногда не можем увидеть, кто мы. А когда на нас смотрят другие люди, тогда ты находишь понимание, что мы за народ, какой путь мы проходим, куда мы идем. You are always troubled with the one question: who are you, what way you are going? And it's better seen from a side. When some people from a side come and look at you and see who are you, and say, what are the treasures you are disposed of?
And Ottoman Helfen also, noticed very many things in us. Yeah, it was a very interesting view at us at that time. And your view was very interesting. Мне очень понравилось, это было 90-е годы, когда стали попадать книги разные. Наши горловики стали ездить, Геннадий Чаш, Кангару Ландар, Олег Кулар. Они все первая волна, которая поехала за рубеж, и они привозили вот это восторженное мнение о Туве. Тувинское горловое пение знают, нашу Туву знают, нас любят. Мы настолько уникальны, что там есть даже общество «Друзья Тувы» в Америке, это говорил Кангарол. И когда они привезли эти книги, я почитала, это было просто уникальное чтение, потому что это было с таким юмором написано. Поэтому я тогда уже сразу села и начала переводить. Но, к сожалению, перевела только в прошлом году. Я забросила. И вот во всем есть положительная сторона, отрицательная. И вот та пандемия, она многих из нас заставила открыть какие-то вечные ценности. Что такое семья, что такое сидеть за книгой, заниматься каким-то таким, не бежать все время в каком-то беге. И вот этот перевод закончен. Я очень рада, что есть возможность многим людям сейчас взглянуть на Туву вот этого преинтернет эпох, преинтернетной эпохи, когда сейчас же для нас все легко. Google, посмотрели что-то, увидели, а что такое Тува, что такое, а почему, как легко можно, почему-то, наверное, когда вы будете читать, вы не будете понимать, почему так много было вот этих действий, чтобы попасть в Туву, когда ты просто написал куда-то письмо и все по интернету, и тебе кто-то ответил, отправил приглашение, и ты попал. Но вот эта книга заставляет показать, как важно вот это материальное, как вот Ральф в этом году приехал с набором открыток. И на этих открытках был штемпель 1981. You had a stamp cancellation that you brought on this card. It was what date? 14th of August, 1980. No, 91. 91. Это был 1991 года. И это такая большая ценность, ребят. Я просто обращаюсь к молодым людям. Иногда пишите друг другу просто обычные письма. И вот это будет то, что потом останется вашим потомкам, вашим детям, правнукам. Потому что вот эта, назовем так, виртуальная эпоха, она очень сложно будет оставаться. Конечно, на каких-то жестких дисках это сохранится, но открытка, подписанная и проштемпелеванная таким числом, это it's such a treasure, And I ask young people to send simple letters, sent by post. Я вам желаю очень уникального, классного, увлекательного путешествия. Вот в эту книгу посмотреть, открыть для себя какие-то имена, в том числе Андара Кисчелаевича Андара, замечательного. Я его застала. Это просто такой душевный, теплый человек. Вот какой-то теплый, с таким вот стержнем. И я очень рада, что я знаю, 90-е годы застала, и я знаю лично вот ту галерку, всех знаю, с кем мы утром встретились, Станислав Танма, Евгения Юн, потому что я боюсь, что новое поколение горловиков, может быть, и не знает тот первый ансамбль Тыва. Хотелось бы, чтобы вы им всегда жали руки и знали лично в лицо. Вам всем увлекательного путешествия в эту книгу. И спасибо, Ральф. Я считаю, что нашим миром правят увлеченные люди. Вы знаете, есть люди знающие, но которые не умеют передать свою увлеченность. Вот Ральф заряженный человек. He's a charged man. And this world is ruled by charged men, who are with some energy and charged for something. And you are, Phoebe, my sympathy. Фиби, подруга Ральфа, она вот с этим заряженным человеком живет, и он увлекает Тувою. Он заставляет со стороны на нас посмотреть, понять, что мы
замечательные, но нам нужно от каких-то вещей избавиться. И у нас впереди, у наших детей замечательный путь вперед. Белые дороги Республики Тыва хранит нам наше горловое пение, наш уникальный хомей и людей, которые вот это передают из поколения в поколение. Нам всем главное пожелание с этим праздником, с хомеем, Днем хомея. Благодарим, уважаемая Дина Ивановна. Знаете, я забыла совсем самое важное. У меня есть возможность, вы знаете, есть там статус небольшой, и благодаря ему я могу отметить нашего гостя наградой. Я знаю, что впереди еще some honesties will be coming, but this small is to you, Ralph. So this letter of gratitude to Ralph Leighton for his multi years of labor for promoting Tuva and its cultural heritage of Tuvan people in the English-speaking world, and in connection with 100th anniversary of Tuvan People's Republic. И в связи со столетием Тувинской Народной Республики. If I could say a quick, biggest thanks, belated, but Nina Oyun has brought now Tuva to the Russian-speaking world, and I have to say, if I meet a Russian and they say, "Where are you going?" and I say Tuva or Tuva, huh? Or, so I hope now they will go, yeah. So thank you, Dina, for this big effort, and I hope many more Russians will come to discover Tuva. Ральф Лейтон хочет выразить большую благодарность за то, что она принесла в свою очередь его работу в русскоязычный мир, и теперь благодаря этому будут больше людей знать, что такое, где это, где Тыва находится. Спасибо большое, уважаемый Ральф Лейтон и Дина Ивановна. Уважаемые гости, также для приветственного слова приглашается заслуженный деятель искусств Российской Федерации, заслуженный работник культуры Республики Тыва, заслуженный работник науки Республики Тыва, доктор искусствоведения, член Союза композиторов России Зоя Кыргызовна Кыргыз. The stage is now offered for the address of an honored art professional of the Russian Federation, an honored worker of culture and science of Tuva Republic, a member of the Union of Composers of Russian Federation, Zoya Kyrgyzovna Kyrgyz. Doğandan ömürler geçti uzunlar zivay jedir turun. Всем удалых пчелдаров чечатых строго. Всем желаю вам счастья, здоровья, успехов. Кангалып көріңіз, екі жұртаңыз. Қайбеттен сілерін сілерін алап тұрсын. Мен жұрталғаннан тықас кежі қоппынды конжу ұстарды жүраш жүрдім мен. Елена Ивановна, вы можете, извините, пожалуйста, можете переводить? Я немножко такие слова буду говорить. А вы думаете, я смогу их? Конечно. Вы же сами очень много сделали для Хомея. Очень много людей я встречала. Я в прошлом году ездила в Манчжурек в экспедицию, собирала материал, а потом был такой гром, такой, прямо, такая чашная, пышная, на хозяйство, на каперге тұрған. Осына шығып шапчек, бір мұқыларған кеші тұрғашты мен жедер. Ой, қылысымна, қожуына, мұнды жерді, мұнды көшігіп тұрғыстар асына тұрып алған.
Üyden mancarın acılı bir şey derim be. Tarıma derim, şimdi bilirsinler be. Demce diyecek, ol benim başım bir şey oluyor. Demden iyi şey derim be. O gece bazen mıdıkça aşkında tuğ tarını görüp duruşlar bunun. Asan anne pavyora diyorlar. Asan evet kişik be değiştin. Görse bir sapın uçtuğun, pijağı çözmüş bir sapın da suvalat. Onu götürüp seçmince aşamak öyle değildi. Diye değildi. А можно вместе с Дугером будем переводить? Я вначале расскажу, что, во-первых, Zoe Kirgit, last year she went to her expedition to Manchurek. It's a very, very beautiful, picturesque place in Sudhol district. So she was researching there, but that on one day there was a very big thunderstorm. So it was such a big rainy day, and Duger will follow. I didn't get it. Нет, ну переведите дальше. Я просто вы по-турецки говорили, я сожалею. Ну, у меня такая же. Слушайте, это стыдно, это стыдно. Давайте у нас Санама. Санама. So she was standing under the tree, so wet and cold, and someone came to her and asked, "Do you know Ondar Dharma?" And she said, "Yes, of course, he was my teacher." And said, "Oh, I remember him also coming down from that hill over there with his notes stuck in a boot, and he was running like that, so the papers won't get wet." So, and they say she was like his teacher. Başkanın sonunda o Leyten yetip bugün tuğalarsın hırsızın. O Leyten yetip bugün o üyede var zaten berge üye durgan oluyor. O başkanın sonunda bizden onu şalar dergi aracınlarga orada köge bugün sürdürüp on nekege şol bizsiz payı sadıp Digaret bir kaçtığın aracın tartınca da okrana pamitçin kitip şüge ince kaçtığın şalar bu Leyten de ekildiğimiz çarptı. Kadıyı tıkacar işte neganyak şarajı aracın doğru gibi bir şey bu. In 1988, when you came, Ondar Dharma arranged everything, and they were all brought by, KGB, asked around, and so much stress, but they still did it for you, and they were saying, "Oh, this man really wants to know about Tua and his beautiful wife." Also, she tells about you, and she's really happy that she met all of these incredible people, you included, in her life while she was researching and doing her work. Yaxda bizning institutun ötendenleri mangna yol arxitektor arxeolog mangna yol teştin Yuriy Ivанович şuptu ola Mustafa şuptu institut çalapani. Çalap kaçtığından bu Leyten'in çünkü izleyip başta korkup durgan Ruslar ince kaçtığını geri benirgan bu polişlerini. Осында Вайнштейн телефоны koyuştun. Zoe помоги bu fotoğraflı olsun. Doğa bastı şapında izlesin doğa da çok bir çıkandır. Olstanı çalıp çocuklarla joğala jetarıncılar da yütekler olsun bu olstanı çalıp gelin çalışmış. Это было счастливость честь участвовать в этом приглашении. So she mentions the time when you were not here yet, and they were kind of trying to get you here, and Weinstein called. He told Aranchen to get you here because they knew that you were really interested and you really wanted to come. So she's happy that she was there when you came also. Көйме сыгытып шөнүң тоyында ажал шугала бетештин бул концерт кылып тургаштын. Аңа ханы концерт кылып турган болчун жарды Ральф эмбешек кайгалы ол менин отанга көлүнөр экен, футболкалар экен. Кажырыш. Осыны пайдаганын башына тым жалаш, памбыс Ральф Лейтен духу жалып турду тештин. Жолда алкан чек, өзүнүн арасы кылдырасы памбыс. Пайдаган футболка кеңишин тавада пана.
So you remember you brought a T-shirt for all the guys, and they hang it there so Richard's spirit would, fly in there. Invite Aiga. Что я хотела, он нам по екі отық режим ралифтқа көйші қылған бізді көмеждер оны ұлыстар біз потал сүнген бістептерінде кебес оны қымат левин тұқымдар ұлыстар что же хатыр ешін ралифа егелейді хатырны көмеждеріне ралифа егелейді көмеждеріне ралифа егелейді. Мен Гостапом, Москваның Гостапом мүшеге кіржіп тұрғанмын. Бұл жер Россияның шағындағы малық народны сетіп Японияға, Америкаға кезет келгеге шағындағы Гостап болып тұрғаны. Аңа раліп кіржіп тұрған. Вайнштейн, Яқынова, мен жарғы кезде қандан Қазақстан, Киргизстан, Тештің жонарының хақ өглердің жалып шүттусын жығыптың жап тұрған раліптің қылып қуана жылдарда таваның этнография амтрап талазын көзөз өтө кол ажылда кылган иш бу. Инжа баштын менден өскө когишни оны билдирги жок. Улустар деп подоктор, на бог рije когиштин ана жугу хөмөсө тез, жугу хөмөсө тез. Ралып кылып бана ажылдарда койгой, когишдам силер билбестродер. Вообще он жигу добросовестный, он товаш он товар культураны товар устун ажы жаңын тешин шапынды өйнө кылып бана дештин. Колду да шу четирдин, жетри жыгыштын кызып Чарап инжа турду мен на хат документин түгелерден жерлер. Инжа ашты спасибо тувинского народа. Чоны шап инжа көдрүк бөлүнөт эштеген биздин конжектемистердин ачыңар билип биздин олдарыбыз го тоже Игорь Михайлович хотя бы вообще олдар олдар деген ушу обладатель гран при греми бу биздин ачысы тура. Ама по кече эспезен биздин олдар канча мына барып чыгылып батарышлар. Thanks to you. In the U.S. and in the whole world knew about Tuva and Home, and she appreciates a lot whatever you've done, the whole work you've done for this entire life. And yeah, so she says thank you so much for all your work. Спасибо большое, Зоя Кыргызовна, за ваши теплые слова. Дорогие друзья, первая часть нашего сегодняшнего мероприятия. Прошу прощения, я должна была сказать, я не знаю, есть в зале или нет, надо сказать, давайте похлопаем им дистанционно. Очень большая работа была сделана Тувинским книжным издательством. Они это все оформили, вычитали. Здесь нет редактора Айгуль. Есть Айгуль? Кужугет? Нет? В общем, это все сделано Тувинским книжным издательством. Им аплодисменты. Many thanks to the Tuvan book printing company. Ральты волкалпан ажил дештин правительство залу правительство награда берген дегенем түбі желетеге баса бір сағаш қаран түзін чекпел ұстар ағаш қаран шу таңын пойбар едіп. Амбо кайқыштыр бор. Да көмезлер біздің он жүгітен олдар шекті қаштың ерте түрден егіл бұл. Ертен қанан, ертен жерелке қылпарын олдар. And the word will be delivered on these days. Уважаемые гости, уважаемые участники международного дистанционного заочного конкурса Каргра, наш в этом году конкурс посвящен 120-летнему юбилею Хоймежи Кыргызса Сорукту, столетию со дня образования Тувинской Народной Республики, 80-летнему юбилею Эрзинского Кажуна и дню Хоймея в Республике Тыва. Dear friends, 2021 International Kargara Online Contest honors the 120th anniversary of Homeji Kyrgyz Soruktu, the 100th anniversary of Tano Tuvan People's Republic, the 18th anniversary of Erzin Kojun and Home Day in Tuva Republic. Кыргыз Сорукту родился в 1901 году в Межигее в семье бедного многодетного арата.
В 8 лет он стал чабаном у богача Уртуназына. Возможно, удивительный, чистый, звонкий сыгыт друга Далая, слышный за много километров вокруг, окрылил маленького Сорукту и стал той самой путеводной нитью, за которой он последовал. Kyrgyz Soroktu was born in 1901 in Mejege village in a poor and large farming family. At 8 years old, he became a shepherd for the rich man Urtunazın. Probably the unusually clean and sonorous Sigit of his friend Dalai that can be heard for many kilometers inspired little Soroktu and became the mentor figure that led him to his destiny. Мастерство Хуймижи певца Сорукту покорило сердца не только тщеславного Уртуназына, но и окружающих. Уртуназын любил хвастаться перед гостями. Говорил слова: «Есть ли у тебя скакун лучше, чем мой скакун? Есть ли у тебя столько богатства, сколько у меня? Есть ли у тебя такой мастер Хуймижи, как у меня?» Хуймей Сорукту звучал везде. Его приглашали на все праздники. Одна из дочерей Екатерина исполняла Хуймей, и она не раз выступала на сцене вместе с отцом. И этот случай зафиксировал в своей монографии Аксенов. Soroktu's level of mastery was winning heart not only of the vainglorious Urtunazın but also of everyone who knew him. Urtunazın was said to boast to his guests while asking, "Do you have a better racehorse than mine? Do you have as much wealth as I? Do you have such a masterful Humeji like mine?" Soroktu's voice was everywhere. Everyone wanted him on their special occasions and festivities. One of his daughters, Ekaterina, was a Humei performer as well and had been going up the stage with her father. Such an occurrence was documented by Alexander Aksionov, a Soviet historian. Все, кто слышал удивительный голос Сорукту, отмечали поразительную ясность, силу и чистоту его голоса. Звуки, издаваемые им, отличались мягким, тонким, серебристым и глухим тембром, который постепенно набирал силу и чистоту. При этом в лице исполнителя незаметно ни тени напряжения, словно поет кто-то другой. Такие качества исполнения он сохранил и даже в преклонном возрасте. Особенно красиво получался стиль Порубангнадыр. Everyone who heard Soroktu's amazing voice had noted the astounding clarity, strength, and purity of his voice. The sounds he made were distinguished as soft, thin, silvery, and dull timbre, which gradually gained strength and purity, and at the same time not a hint of tension was on singer's face, as if someone else was singing. He retained such qualities of performance, even in old age. The Porubangnadir style was regarded as especially beautiful in his execution. В 1933 году из числа выступавших во время празднования Надыма Хуймижи лучшим исполнителем признали Сорукту, после чего его отобрали для записи на грампластинке в 1934 году. In 1933, Soroktu was recognized as the best singer among all of the performers during Nadim, after which he was chosen to be photograph recorded in 1934. В международном онлайн-конкурсе, посвященному 120-летнему юбилею Кыргыза Сорукту, столетию Тувинской Народной Республики, 80-летнему юбилею Эрзинского Кожуна и Дню Хуймея в Республике Тыва, приняли участие 78 представителей из 16 стран мира, такие как Австрия, Тайвань, Франция, Китай, Италия, Япония, Испания, Нидерланды, Монголия, Канада, Соединенные Штаты Америки, Люксембург, Финляндия, Бразилия, внутренняя Монголия. Среди субъектов Российской Федерации представлены Республики Татарстан, Вологодская область и, конечно же, Республика Тыва. 78 women and men from 16 countries have partaken in the contest, including from Austria, Brazil, Canada, China, including regions of Inner Mongolia and Taiwan,
Finland, France, Italy, Japan, Luxembourg, Mongolia, the Netherlands, Spain, the United States of America. Other regions of Russia represented at this contest are Republic of Tatarstan, Vologda Oblast, and Tuva Republic. Итак, дорогие друзья, приступаем к церемонии награждения международного онлайн-конкурса Каргра 2021. At last, dear friends, we now begin awarding ceremony of the 2021 International Kargara Online Contest. Все участники конкурса награждаются сертификатами об участии в международном конкурсе Каргра 2021. Сертификаты и дипломы будут направлены на электронные почты участников. Every contestant will be awarded with a participation certificate. Certificates and diplomas will be sent via email. Итак, уважаемые участники, дорогие друзья, в номинации за сохранение традиций тувинского каргара награждаются Монгуш Андрей, Республика Among 78 contestants, there were 15 awarded persons. Уважаемые участники, уважаемые зрители, переходим к награждению дипломантов. Общим решением жюри пришли к выводу выбрать 2 победителей в категории дипломанты. Now we transition to the awarding of diplomats. By unanimous decision of the jury, 2 diplomats will be awarded in each category. Дипломант 3-й степени международного конкурса Каргра 2021 Энрике Угалде, Соединенные Штаты.
Награждений лауреатов международного конкурса Каргра 2021. Dear friends, we now transition to awarding of laureates of the 2021 International Kargara Contest. Также и в зале, и в прямом эфире после того, как мы озвучим лауреатов, мы будем слушать и видеть видеовыступления лауреатов конкурса. After we award laureates, we will be watching their video records of their performance. Итак, лауреатом третьей степени международного конкурса Каргра 2021 становится Сарглар Евгений.
소무조놈들의 위에 쏟아라가스비어 도르는 스릉말랑 마저맨데 스릉 위에 울람메선 당분만이던 느리젤리레 밥을 알랍 Cargoram no Gagbatvarin Haposuka Shukte Varmenda. Osta. Республика Тыва. It was Evgeny Saraglal, laureate of the third degree. Уважаемые зрители, лауреат второй степени международного конкурса Каргара 2021 Сергей Сотпа, Республика Тыва. Sergei Sotpa from Tuva Republic is the laureate.
Сергей Сотпа, Республика Тыва. This was laureate of the second degree Sergei Sotpa. Итак, первый лауреат международного конкурса Каргара 2021 The laureate of the first degree of the 2021 International Kargara Contest is становится Донгак Найдан, Республика Тыва. Naidan Dongak from Tuva Republic. Лауреат первой степени Донгак Найдан, Республика Тыва. It was the laureate of the first degree Naidan Dongak from Tuva Republic. Уважаемые зрители, дорогие участники, перед объявлением обладателя Гран-при для приветственного слова приглашаем начальника управления культуры Эрзинского кожуна Ольгу Васильевну Кулар. For the awarding of the Grand Prix winner, we invite here the head of the Culture Department of Erzin Kojun, Olga Kula. Эки күннің амыр мендесі бұла әргім күнділік аңшылар база бұл ұлық делегей чергілік еттіп тұрыр. Ұлық мөрейнің кіршікшілері база бүгінгі біздің достың алдаждып чоруыр. Көмейнің nepteredikçileri, edilikçileri, en uluk etnebistin bolza bugün köme gün bayırlap duran жаңаш біздің Erzin Kojun'un murnundan sizler bugüdege bayır zediren düşberinger. On behalf of the Erzin Kojun, greetings and congratulations to all Höme enthusiasts and performers.
По жылын по еттіп тұрар қарғыра мөрейі дерге телегей шергілік болыр да біздің тывабыстар паза бір ұқ төгілік пазым болып тұрар. Чүге дезі тывабыстың 3 жыл ойы паза біздің чаңғышы жұрттығыз күнділік Кыргыз сорты өкбебистин чүш шейби чылойу. Базы эрзин кожунун тургустунгандан бери 80 жыл оюнга тураскаткан по улуг мөрейне темдеглебистин аргызы чоп, ынжаңаштын по улуг мөрейде олза эйне кол улуг ажылды кылган мөрейнин шиткетчилеринге олза эрзин кожунун чаарга мурнундан. Базы эрзин кожунун культура ажылышларынын чоонунун мурнундан олза белектерине сөңнерин жашбериңер. Күндүлүк көрүүчүлөрүбүз жаңаштын Ольга Васильевнанын темдеглеп чугалааны эле болсом, амыр эбес ажылдыбыз Ихонуктун тургусунда кылып чыгарыткан күндүлүк шийиткекчилерибиз, Уран чүйдүн алдарлык ажылдакчылары, Тыманын улустун көмөйчүлөрү, жаңаштын күндүлүк шийиткекчилерибизди бери чыга бардырбыз. Күндүлүк Зоя Кыргызовна Кыргыз, Ховалы Кайголол Кимолович, Соян Владимир Серенович, Ондар Павлодоржо Владимирович, Пазолышкаш Ондар Мегунов Дуктенеевич, Оңсонда Хакасия Республикасында жюри ажылын кылып чыгарыткан Вячеслав Николаевич Кученов, Паза Японияда чуртап ажылдап чыгаруур биздин эжибиз Коичи Макигами. Нашим членам жюри. Давайте поблагодарим, похлопаем, подарим бурные аплодисменты, дорогие друзья. We express our immense gratitude for the members of our honorable jury. Этот подарок от нашего Кожуна мы хотим подарить нашей уважаемой Дине Ивановне. As a gratitude from the Erzin Kojun to Dino Uyun, the senator of the Russian Federation. По улуг мөрейне организацияда беттіп тұрады ва төптің бұзылдыр түпшізі Игорь Михайловичке. This one is for head of the student center, Igor Koshkandin. Тіпті ажылдып, бұл күнді олды сіздер плакаттай ажылдып чорыпістің, әрзінвістің база қовар олдарының прейсі, алдарлық артизі Андрей Алнолыш Монгушка. Хайлович, тамдыр прейсларбан. This one is for Andrei Mongush, an honored artist of Tuva Republic. Эрзинин чаңгышы жұртуыз алдарлы көмейшівіз Сам Аянол Сергеевичка. Тұғанның ұсты көмейшісі. This one is for Sam Ayanol, the people's Homeji. Катай болып тұрын номның бұлзы презентациясы өттіп тұры таштыққыдан келген Альшевска. Ральф Лейтон. We would also like to gift for the author of the book and our honored guest, Ralph Layton. Он по-белекті олза пістің қожынға қандық да кемжіглер, культура масыл кемжіглерге болырға кеп, теткіп керімді көмейшіз Айдаш Барыңма. For our beloved Homeji, Aydash Barınma. Aydash Barınma
Denmark. Таза Эрзин кошунун чарга дергизи Шомбун Шоран Вячеславичтин мурдунда болса, бизде бүгүн көймейшилерибизге байырлалы биле Эрзинден болса изикханны келдибиз. Он сонда ампо мөрейге болса, Эрзин кошун болса, беженнин ашканы теткичилеп салган. Yüzеннин ашканы кыргыз соркту көбөбүздүн төргүл төреле уйнуктары болса теткичилейин. Жаңаштың Olga Васильевнаға ұлы көріп жетіріп база Эрзиннің жағарға қожуын жағарғазың ұлы көріп жеттірген естілер едіп күнлі көгөз қырғыз орықтының өзі ойнықтарынға оң дөргілдеріңе өзі жәлі көмейіне өзі көмей сықыттың өзі сайзыралынға бұнды күлі қуызын кейіп жоруынға ұлы көріп жеттірген естілер едіп Адыштан жасар қағыңарам жоу! Жеттіргіз егін күнді көмейшілер Çelinin beyjisi ak süt bolur, söstün beyjisi yörel bolur. Ancaныш kişi birüsünün adı, hey adı, bedik çorzunda yörep dur biz. Жетірдіңіз Olga Васильевна. Амда моңда соңар тұра düşпен айтарыз. Жаңартыңызлерінің маза көмежілеріңер болсам желе Эрзиннің ошундан көмежілер 4 күн өдірер болсын, көмежілер болса дуа жүп туысты алдар жыл өдірер болсын. Рой! Жаңаштың арасында болса желе біздің культура яғымыздың болса демделек болбас арға жоқ культура яғымызы болса бежен мұң ашқазын болса бұл мөрей же болса бұл жалдыр бүтін делегейінің болса бұл салын жаяны қарғыра көмейді болса баралғатқан кішікчілерге болса жоғытқан оң соңында болса жа Эрзин қожудың база жа жоғалады оң соңында болса торгово-промышленная палата республикатыва үлет бір садық төлөбілері болса базада бежен мұң ашқаны болса спонсорлап тұрадыр жаңаштың жеттірген есті болса елерге дейін қараштыр мұнда жаңа сақтыр болсылар көмешілерінің көмді пенсионирование дуайында болса айттырылар желет бітін жан нүк бөл жеп аржан аяс ножу қайычы болса боды жоғалан жеп көйерге болса бодада көмей күнінде сілерге көмейшілерге болса желе бол жоғалан азан ашқабысты болса мұндық сады күлет бір мұндық палатасынан болса шағла мұндық атчы тузаны болса жедіргені бодыр жеп көйерге болса сады күлет бір палатасының Aşı dişinge vaza çelişkinlerini güzel bağırız turbis çelle duru düşmeyin monda zonga vaza çaja işte üstü detkip çorurunga vaza çelle mındık sayzıralga vaza mındık ek dönbük çelle bakadığından vaza mındık tetkimceler vaza hövmecilerin vaza kayadın nga vaza koncu buncadır tuzalı boğup durar. Yanlaştın çelle bu istedi tetkip gelgen bu kündülük şiitkakçı jüriyi ajıltaklarını vaza olgaç çelle mında dalganda tersindir tuzalaşıp durar. Ежелгі хадымаларға база олғаштың бауыпстың үлдура яғымызы Эрзин қожуын база олғаштың торғау болмыш және балатта болса республиканың болса посттарға болса ұлы көріп жеттірген естелер еттіңіз көмей күні білі урой! Благодарим, уважаемый Игорь Михайлович, уважаемые зрители, дорогие друзья. Перед тем, как объявить обладателя Гран-при, приглашаем председателя жюри, а также заслуженного артиста Российской Федерации Народного Хöyмежи Республики Тыва Кайгалола Кимоловича Ондара. Оховалыга. Извините, пожалуйста. Уважаемый Кайгалол Кимолович, приглашаем вас для поздравительной речи и сказать несколько слов об участниках. Также председателя жюри Народного Хöyмежи Республики Тыва, заслуженного артиста Республики Тыва, солиста ансамбля «Алаш», директора Международной академии Хöyмей Ондар Падудоржу Владимирович. For the awarding ceremony of the Grand Prix winner, we invite here members of the jury Падудоржу Ондar and Кайгалол Ховалык. Yorumda çıkıp bugün zaten Prabhat Höymeşilerge olsa
bayır yedik buraydı ben on anda ozunda zalda orp burası köme gün detki bu Ralph Lauren bu nomunun ayı gözüne gelken bu jonga olsa bayır yedik buraydı ben. Yağmur gününe dizi bile gündülük köymeciler haklarım bazara hejöörüm derkelgen ağalcılar sizlerge bugün bolsam köymey gününe kajar daja örüp sizlerge ozuluk itik bayırını oza jedilerini düşbörek bulunur. Dağajan bu möörey doyunda der, bu nom doyunda der bozayı bazadıkka son bolup duran yaştım ben hem 93 yılda benim başkım onlar Oңгорол Борис Очлозо bir dolar Amerika jemene деп жорулда эң bir dolar болса tanışkan эң bir dolar болса көргөн деп болор yani аштым бор атлеттен болса bu öğünge barıp болса жан эң bir dolar болса tanışkandır go ben. Yani bugündө bu хамаата кылган болса очулдуруп багының болса канча да жок көрүлдү ben. Жаңыз мөөрейнин дугайында шыналам чейден сез кишине каргыра дегем чаңгыз кебирге жийдери база тыкка база белен эбес болгон жаңаштын аңа жылдап онуш тузунап кебириске базан арга жок шынала берге болуп турган жаңаш желе жолуп жюриге жүгүүнү бу акыларынын бозо кыргызомнанын бозо желе жугалаган сүмедейини биле болсо желе көрүп турарыбызга Ögböbüstün ambo mööreyinin пайдалын көрүп турса кыргыз сорукту ögböbüстün 120 жылдааны дачылдаанга тураса атканда жаңаштын көрүп берсе көйүшүп болсо тыкка эки кылдыр болсо салып турар, ыллап турар, ойнап турар, ол база аныя өскөндүн болсо ойнап турары болсо экидир жарышты поттарынын дилеп турары болсо эки жазада колла жүйүл болсо бу тазылын болсо желе Bazı ekip tınlap, ekip öğrenip onu olsa, ekip şingeyedir olsa ekip dep bozandık. Tüngelge yılımız am sayzırap durar olsa, ekip ol olsa, türgen kıldır, bajadar otur. Kolduğu anaklarının bozuşup da olsa, angan potlarının olsa, angı kebirlerinin olsa, tuap durar olsa ekipden, ya salt durarı, ekip ot durar. Yani çellerim çüdep ögülerisin deyim ya olsa, akılarsın çoğalat durgan olsa, söğüskennin olsa jeyince görmez, söğüskennin olsa özeyince görüp oturar. Bitler baza şagla. Mındak жаңаштың bu mööreyde колдоолуга эскерген борчтор, bu лауреаттар дейштин, bu дипломанттар дейштин келген шагналда жекирген оолдордун болсо эскерер болсо колдуу көгүшүм керек себи жокко ана делер ары каргырааны болсо күйсөтүп турар оолдорду болсо делер 2 жылдыр көрүп желе оларны болсо жал шагнан аргылык да болсо хамнам чугаалашып турган болсо бу акыларынын болсо сүмөдөп турары болсо ам каргырааны болсо салырда көгүшүм беле болсо салыр ажырбас 2 жаза да ол каргырааны чүгө арык болдун болсо күйсөдүргө болсо ол болсо кончук жараш хобу каргыраасы та каргыраасы дешмо кашмал каргыраасы деш болсо о жайлар болсо жан чараш ол сүйүүнүн жезин болсо жан болсо киши тыңдап кайыр болуп турат деп болсо жугаалап турат жанаш ампо мөөрөйдө желе кыргыз сорту өбөбүздүн болсо салып турган ол эрги биздин болсо тыңдап турабызга аңа болсо жок кылдыр болсо биздин база эжибиз тыңдабыз болсо жалдыр салган ам жаңаштын ону ам жарлап жогалай бер бор жаңаштын силерге шуптуңарга улуу эле жеттирдибиз бу акыларым эле буларым эле ажылдаганга болсо улуу эле өрүп жеттирип жаңаштын булардан болсо улуу көй арга сүмбени болсо ап база желе моонда соңгар желе көбөмөй сайзырасын жаңаштын болсо шуптуң мөөрөнүн кичиктилерине болсо изик байырын жетирип делегейде болсо көбөмөйчилерге шуптуңарга болсо көбөмөй күнү беле байыр жетирип турайдыр ben жетирдим мында. Our esteemed contestants and dear guests, Bada Dojondar wanted to highlight that the jury in its work prioritizes a cappella performances in natural surroundings. And we also all know that this contest is in honor of 120th anniversary of Hömeji Kyrgyz Soruktu. And we, of course, jury, took under special consideration how our contestants can adopt Soruktu's style. We suggest listening Soruktu's voice now. Уважаемые зрители, приглашаем. Сейчас нам помогут поставить
аудиозапись Хумижи Кыргыза Сорукту. После этого мы объявим обладателя Гран-при Каргра 2021. Обладателем Гран-при международного дистанционного заочного конкурса Каргра 2021, The Grand Prix winner of the 2021 International Kargara Online Contest is становится Мундукай Лобсан, Республика Тыва. Мундукай Лобсан.
Сан Мундукай, Республика Тыва. It was the Grand Prix winner Mundukai Lobsan from Tuva Republic. Дорогие друзья, сердечно поздравляем победителей международного конкурса Каргара 2021. Благодарим каждого из вас за участие в данном конкурсе. We heartily congratulate the winners of the 2021 International Kargara Online Contest. We thank everyone for taking part in the contest. Дорогие друзья, по доброй традиции приглашаем на сцену именитых вождей Республики Тыва для исполнения всеми любимой народной песни Аашу Текео. Также всех вас, уважаемые зрители, приглашаем вместе с нами спеть песню дружбы. Dear friends, as an established tradition, we invite here our famous Hameji of Tuva Ensemble to perform everyone's favorite folk song, Ashu Tekeyo. And we ask that you also join singing this piece of friendship. 제가 어디 가면 어디 가면 해봤든 저 여자 엄달 여자 저 누나 대식 아이스마 너도 꺼내 먹는 거 아니야 너는 거기 빠지래 베이트 돼 샤스마 배나고 싶어서 아따 여기 야 어맥더라 아 그래 Ashman
түбідегі изі байырысты чедіріп, қаңдай пұшық қадықшылды, аз кежікті, ал бодыңарға, ал орыныңарға, аз кежікті өредіміз. Ladies and gentlemen, once again we congratulate you on the 100th anniversary of Tana Tuva's People Republic and Hume Day, the gem of Tuvan people. We wish you all good health, happiness and prosperity. Görüşürüz. Mendiş çağırın.